kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki arpo hunyongut kinong song snong ke Meghalaya, ki balalit pilgrim sa Jerusalem, bat ki bala sakut ha Bethlehem, namar ka jingya kin at ha pedeng ke Israel bat Palestine, hadin baki le'no Hamas, kila penlongnya ka jing hartma, kabamsim lapoi perkhat ha kasing satjan, kila jam sa siliang ukhapot ban poi sa kari Egypt ha kasingi ublay. Jaga nila pentip do menteri rangba ka jela Konrad Sangma ha ka rensan X. Ulaong bakat kum ke jingtip balayok lum, bat lingba ke jingyarap jong ketenat bari, bat ke embassy, ke baki tegi arpo nyongut ke bala sakut ha Bethlehem, namar ke jingya kenat ha pedeng ke Israel, bat ke Palestine, kira jam sisiliang ukhapot ke Egypt. Hau keruak kubor na kaliang ke sarkar, laong bagi tegi arpo nyongut, lembar Dr. W.R. Karluki MP ke Raja Sabha, kilapoi syari Egypt. Laong baka embassy jong ke India ha Ramallah, ha ka jingya trailang bat ke embassy jong ke India ka badan ha Cairo kala penting kena bagi tegi nong song snong ke Meghalaya ki don ha pedeng ke jing song shngan. Kumakalong menta kila don halenti ban let shataba bat nang de kin let sa Cairo haswa bakin mi no na Egypt. Henin ka sengiu menteri rangba ke jelau laong ba arpo nyongut ki nong Meghalaya ki badalit pilgrim sa Jerusalem kila sakut ha Bethlehem namar ka jingya kenat ha pedeng ke Israel bat ke Palestine. Ke Indian Embassy ha Israel ha kasingsa jan kala kerpat ya baro ki nong India ha kategori ban long ki ba pet ngor bat ban bo di ki kindon ki bala bo na kabenta ka jingsong shngan namar ka jingya kenat ha pedeng ke Israel bat ke Palestine. Kajinget her hapdeng ke Israel bat kikinhon Hamas na Palestine kala rung siya kasngi baar ha kasngi ublay. Kat kum ki kubor palat Henry spangot ki breu ki layap ha Israel bat lais pa nyo pongot ha Gaza na do bagajinge kun kala sedang ha ka step jong kasngi satjan hadin baki leno Hamas kilawan ban tambor ki Israel.